Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Salmo 133, versikulo 1. Nagimbagan, wan nagsayatan adagiti tattao ti Dios agnaeddaan na ornos ken sangsang kamaysa. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sige, lansaam day talakay. Tapno nalaglag da. Mangyawat ka man nga ro diti lansa. Mabit na ang Oh. Atoy. Ay, Leonor. Anya ti aramiden nyo dito yung sango ti balayo? Manang. Paglakwak ko maiti merienda. Na, di ka pa'y napnak ang nagisursor? Ita, agi patakder kan iti paglakwam? Wen ko manang. Tirason, no apay ajak kayat, nga gipatakder ka iti paglakwam dita sangwanan. Gapo tamaperde ti biyo je balay may. Oh, nangag mo, Leonor. Kaar-aramid pa'y laeng di balay daan tinanet. Kita amat nagpintas. Lingadam kit den. Amumot dagiti tao ang napintas kandang hina ti balayo, anti. Uray saan mo nga i-display. Kensyak, iparit ko amang ipatakder ka iti paglakwam dita sangwanan. Taawan ton ti pangiparkingan ni manong mo iti lugan me. Manang, saan mimot nga iraman apatakderan jay sakop ti dagayo Ay na, mairaman lat na Saan mi nga iparparking jay lugan mi ijay ruwar, taamangan no magasgas. Amumot a brand nyo day jay. Agbiro kayo laangan iti sabali a paglakwan nyo, Leonor. Tada kami kan ni manang mo, saan mi nga ipalubos nga glako ka dita sangwanan. No barbecue, nasok, aguyok ni auntie. Agpaiso da ita, adda ngamin angkit ko. Ado, timabalin nyo a paglakwan kin nilakay mo, saan aditoy? Kanya nga iti ko na dagiti kakabagyam, bakit? Saan da kayat nga glako ta dita sangwanan? Kita man ti ugali dagita kakabagyam. Saan da taman la masuportaran? Wen nga rod. Idyag isursur-sur ka. Ibagbagada ang nakababain. Anas kan nga isardeng mo ti agsursur itilakom. Wen nga rod Mangbirok talangan iti sabali a paglakwan ta. Diyak man amo ka dagita kakabagyam. Saan da naragsak? Idinto ta agsapsapul ka. Baybay anta idang nga agsaw. Saan ta nga agpaapektar kadakwada? Ne, apay nga bayaw. Inikat mo matenje ko nam apaglakwan yo kan ni Leonor. Wala, tasan mat akayat daan ti kan manang ngaglako kami dita. Ne, apay asaan da kayat? Sumot imbagada ken ni Leonor iti nagsasarita da. Kasaritak man ni bakat ko. Apay kumaasaan da kayat? Bayan yun manong, agbiro kaklangan iti sabali a paglakwan mi. Mayat ko ditoy, taasidag iti kalsada. Kan dito'y amismo ti balayo. Narigat mat no ipilit mi. Amangan nuguraan da ni Leonor. Ay, sardinas laeng ti sidaan da Leonor. Kaasi damot. Kat, apay nga rod adi mo ida padigwan iti inlutom asidaan. Makaamuda mo iti biyagda. Aywon gayam. Apay nga imparit mo nga aglako da dita sangwanan ti balay. Kababain nga road. Nya kababain nga ibagbagam. Kababain no agbirok da iti pagbiag da iti pamilyada. Ken maysa naasok. Di mo lakaasyan ti kabsat mo. Kita man day tabalay da, marmarban. Kanya nga'y kumatibibiyang ko numarmar ba? Tulungam ko maida. Tultulungak mo't ida. Di mo lakaasyan ti kabsat mo. Ay, apay nga ta nga adda ti kasta kabsat. Iruruman mo matan ti kabsat mo.
Kaang bakit? Papapinturaan man ni Antim je balayda nagpintas. Wen nga rod. Gagangay na tabak nang ngamin. Awan pangigastusan na iti kwarta ng ipawpaw it dagiti anak na. Papintasan na latta ti balayda. Di la balay tayo ti kababasitan. Dumakkel to dayta lakay. Mapantakit din aglako. Wen man, mapantantupay kitain je ipaparentada apaglakwanta di ta abagatan. Ante, gumatang kamutan itila ko mi merienda. Sagmamano aya. Sa nga pulo laang daytoy sopas, ante. Na, nagninan. Apay, awan tawar na. Ha? Da kayo pa'y matagtawar adolyar ti awaten na binulan, ante. Iyala ako madagitay agpinpintor. Jakmot kaya ti kastakanan ta, kaslasaan mo ta na imas. Ay, pangmasa nga min daytoy, ante. Ala, ikam nga rodon dagitag pinpintor. Daga sa minton madamdama, di bayad na. O sige, ante. Ay, apay nga min apapinturaan pa'y laang daytoy balay mo. Kat nagpintas mo tan. Kayat ko nga men, aday to'y balay ko, ti kapintasan. Leonor! Leonor! Apay ka di manang. Ay na, day tapagin inawan nyo. Mapan ijay arubayan mi. Sapay saan anasaya at niangot na. Ay, bay amanang. Agpaarami dakto iti kanal. Pasiminto yung amin day ta arubayan nyo Awan pa'y mo't ngamin kwartami. Petisyonan da kayon san. Tamalaksid anabangsit day ta kanalyo. Umay pa'y umarubayan dagiti taraken nyo amanok kas kadapato. Pasensya kayo lakuman, manang. Ay na, saan amabali na kanayon pasensya laangan. Makauma! Inungtamanan ni Leonor. Kasano? Umay dagiti taraken da dito'y arubayan. Kenjay kanal da, nasken ataray maanen da. Amummet amarigrigat dalaeng. Kat, anya ngay kumati connection jay kanal anasken asimentun da. Awan ti kwartada apagpaaramid da. Ay nalakay saan arason da ita. Ti kayat ko, linisan da taglawlaw da. Isumot lagayam amabaybay anda dagita taraken da amanok, kas kadapato nga agwalang-walang. Gaputa kanayon damot gayam apumanaw di tabalay da. Ne, papananda ngay nga agasawa. Ijay kano paglakwan da, ijay abagatan. Anya ti makunayo ante. Sabidungan tayon sandagi tataraken da, tapno awanan ti perwisyo. Ay, saan mo't Kaasi damot no sa bidungam. Kat di damat gayam amo nga ikulong. Kasaritam tulaangan ida. Ay na anti, kinasarita kon ni Leonor. Ngam kaskas di asaan adumdumngeg. Isukat ajak kayat ti agtaraken, tanabangsit ti aglawlaw. Ay, oray siya. Jakla kayat tinabangsit nga aglawlaw. Mayat mo't ta imadayudan ana panaglako. Awanan perwisyo ditoy. Umadayuda kumapayin ay itipagyanan. Kasanungay, kat dagada mo't day tanagtengaan ta. O di gatangan men, tapno agaramid kami iti extension ti balay mi. Aywan anya. Plano mi ngamin kinilakay ko apa extensionan di balay mi, anti. Dumakdakkel mo ngaminan dagiti uping. Iso akasapulan asag gaysadan iti silid. Ket, sa dino ngay mo ti pagyanan da Leonor no papanawom ida. Kat bayadan tamat di dagada. Numano ti kunada, di iso ti bayadan ta. Di ka lamaasyan kan ni Leonor. Kas kala na saya at unay no agsasaw ka. Jakman ammo no apay akas tati ugalim. Ay na. Nagasuklakit din aya dito'y paglaklakwan nyo. Ay, wen ante, ngam ado mo ti umay aggatang dito itilako mi a barbecue. Hada ko maumay ko ibaga. Anya day ta ante? Manungay, ti panangilako yu iti house and lot yo. Ha? Ay, saan mi nga ilako, ante?
Sa dino nga ti pagyanan mi no ilakom mi. Ilakom kit di kanya kon. Planok ngamin apa ekstensyonan di balay ko. Kurang ka di pa'y tinaglawa kan nagdakkel a balay mo. Tapa ekstensyonan pa'y. Ibagam no mano, tagatangag. Isuntumot lang nga kanayon na kang apaan ni manang mo. Di lakutan. Wen nga ron, no saan animanang ko, ni antik ti mga pa kadata. Diyak matlangan kaya tagyan ijay. Tamadlaw ko nga ado ti masaud amanang mo kontra kanyak. Kat, anya nga rod, ilakutan at talaga. Buenain. Presyon ta nga rodan, lakay. Tagatangan adagos ni ante. Ante, apay dagi jay lalaki amang rukrukod ijay arubayan dalyonor. Rukruko dun da aji extension nga iparamid ko. Anya? Ginatang ko day tadaga dalyonor. Siya kon ti akin kukwa. Inun una anak? Diyak nagtagtaga rin Tadamat nga rod planok apa extensyonan day ti balay ko. Unay kamatan, ante? Pasensyakan, siyak tinakauna. Ha? Jakla kuman imbagbagakan ka ti plano. Anya kamatan, Leonor? Apay nga inlakom kin ni anti day ti dagayo. Siyak kumaati ng ilakwam. Jak amo nga interesado kamot gaya, manang. Di ka la nagtagtaga rin? Pasensya kan manang. Naitad aminan ni auntie je bayad na. Ha? Kat, sa dino nga iti pagyanan nyo ita? Umadayo kami, manang. Anya matan ni auntie? Di naman la inikan iti space jay nagbaitan tayo? Kung nagtumatkan ka, saan anasaya at ti plano ni Antim? Ay sana mabalin. Agree react. Imbag pa idi delunor tanasaya at dang agasawa. Ungar. Sika ti kanayon nga adda reklamo na. Anya nga tati kayat ni auntie ang mapasama? Tagikuan na aminan Madi at talaga ti ugali na. Imbag pa'y diti imakaran ta a lugar. Nagsingpot dagiti tao dito eh. Wen nga rod bakit? Kan suportaran data. Nga oray ka barbaruta pa'y laang dito eh. Nasayaat mo't. Tapi manaw ta ijay sigod nga ayanta. Daan ti kan manang itanti kanayon nga agriri. Ala, say-sayaten tatiag negosyo dito eh. Wen lakay. May mayat dito eh. Ta nagsisingpot dagiti kaaruba ta. Awan ti mangin intriga kadata dito eh. Wen nga rod. Naimbagmat. Ta dito iti makaran tayo a lugar. Apay nga ta adinak matin kasasao ni auntie. Kasano kat sao ka ngamin asao. Ado ti ibagbagam. Diyak ngamin magustuhan di panangalad na ijabalay na. Kasaritam no danggan na ka. Ay saanan? Aguli makaklaangan tanauma akong. Nasaysaya at pay no agulimak ka. Adan tumit la pagpatinggaan ter aramiden ni auntie. Saan nga agnanayon akas ti aramid na? Arayatan dag! Urab! Karuma! Arayatan dag! Bakit? Bakit? Agriin ka! Napay aya. Maururam jay balay ni Antim! Urab di balay Arayatan dag! Nagpaiso! Nadamag mo ka din tinapasamak nga uram idirabi eh. Ije naggapuan ta lugar. Wen nga rod. Kagap-gapok ijay palengke. Kat day ti pagsasaritaan da ijay. Balay ni Antim tinauram. Wen nga rod Awan kanot nagmamaayan jay balay na. Ay, kaasimat. Nairaman pa'y nga rod kanot ti balay damanang. Kat syempre nagdeket di balayda. Awan nga roden at ibalayda. Wen lakay. Ay, mapantan to bisitaon ida. Nagpartak nagramaram ti apoy. Isu asaan mi apulos ana isalbar dagiti gamit mi. Kasano itahan, manang? Ading ko.
Mabalin ka di nga umay kami pailaang makipagyan ni Jebalay. Ay, wen amanang, umay kayo. Nalawa itan jebalay mi. Ije kami pailaang agyan aginggat makapaaramid kami iti bukod mi abalay. Katwen amanang. Ay, mi antingay, kumusta matan? Ay, iso ti makagapo, no apay an nauram ti balay mi. Binaybayan na je paglutuan na anakaon. Di mo ko man kagura ni auntie, manang. Saan namot siguro nga gagara? Agin lalaing tumang amin. Anya nga ita tinagbanagan na. Uray da kami na iramraman. Ay, nagmadi akaaruban ni auntie, mangiruruman. Awan tinagmamaayan di balay ko, Leonor. Kitam, di lang ang siminto adideng kan pundasyon na tinagbati. Wen nga rod, auntie. Kaguran akpay ni manang mo. Siyak ti pagpabasulan ano apay anauram pati di balay da. Awan mo't tibasol yung auntie. Tadi yung mo't inranta. Ay na, nagrigat gayam at talaga ti mauraman. Ay, katuon Nang runa, tasyak pa'y ti pabasulan da. Sana bali, auntie. Makalungaw kan tumot siguro. Ay, atoy awatam to'y tulong mikan ka. Nay, makmakan samot na kita. Kan, dagiti kang runaan nakasapulan nyo, auntie. Nada masapul nyo, umasidag kayo lata kanyak, tatulungan kayo. Ay na, agyaman akan ka, Leonor. Mababainak. Tayde, saan ka man la natulungan? Ita, si kapay gayam ti umuna amang tulong kanyak, Leonor. Lakay, nagbaligi da Leonor. Tibasit anarugyan da idi. Di makulan, kat bimak nang da. Kung nagtumot ngamin kan ka, asaan arumbang at agibasitan ti kabaalan ni Leonor. Naanos ngamin ni Leonor. Itilaksid dagiti inpagpakita yu idi kenkwana. Tinulungan na kayo latta ken ni Antim. Ti panagasenso ti may sa membro ti pamilya, ket managasenso ti sibubukal a pamilya, isa arumbang laeng amaragsakan ka, iti ballegi na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.